ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لدیاسپورا، ایوار باش همو کسی نها لچارپل مدیا تماشا دکن هون به خیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای بینرین هجا ام ایشف صحبتکی لگل یک جه پیشنگی خباتا لدیاسپورای بکن برز عمر شیخ موس میوانه میه. تو بخیر هاتی برز عمر شیخ موس؟ ایوار باش خوشکا روزا گلکی خوشحالم ببشتر بون ده برنامه ودا گلکی سپاس سرچاوا سرسران اجبو من جی شانازیه یکوت دکاری بو ایرو ببه میوانه برنامه من سرسر من کاک عمر ام پر باش جنابت ناس دکن لیم دخوازن به کرتی بینرین مجی هنکی تناس بکن تکاره بچکی بحثا خواه بکه بقاسی کت دخوازی سپاس ایوار باش روزا خان جارێکی دن از بخوا خەلکێ عامودێ ما لە کوردستانە ڕۆژاوا کۆنوها بوویە پایتەختە کوردستانە ڕۆژاوا ژە عالی ڕێبەبەریا سەر بخوا و از 12 ساڵە لە عامودێ مامە دوورە چوومە حەلەبێش بۆ خوێندنێ و 20 ساڵیا خۆ از دەرکەتمە چوومە ئینگلیستانێ ji bo xwendina universitêya destpêkê dûre di 67 de paş gomo xwendina xwe li Englistanê xelas kir ez hatim Swêdê û ji 67 de ez li Swêdê mam lê ji sala 78 vir de ez gelek cara ez çûme Kurdistanê min pêşmergetî kiriye ez li Ewropa geriyama wek nûênerê tevgera Kurdî و از 7 سال لأمريكا راديا كردي لبيدش لستوكهولم بريغو از هرم نابرا هفته 3 و هفته 8 از ما مستبوم لزانيگاه استوكهولم. بله. کاک عمر جیانا ته د خباتا کردیاتی ده در باز بویم خوازم بپرسم هشمندی و هستین کردیاتی لباته کنگی و چاوا دست بکر بنگه های خواته؟ یک جه بگوبان از دناف مالکی نشتمان پرورد آمزم بومه بابی من گلکی چالاک بود خوی بونده سروکی کلوبا جوان کردی بود ده سال 1937 لعموده و دگل ما مستاجگر خوین و ملاحمد نامی و هجمارک تیکو شریدن کار دکردن ملای تیرشی یک جوان بو و دکتر نوردین زازا پشتگیریاویت کرد مزنبون و لدایگون دناب مالباته کی ولیده بگومان تاثیر خود هیلا لیدوره چوم خوندنا لیسه لحلبه لور از کالج کی امریکی بوم و چاغش شپولا تبگرا ناسیونالیستی عربی گله کی به حزب بو جه سالا 54 ورده افجی تاثیر اکلمک ام هوشیاری پیدا بکن که مادام ام نعربن راست ام سورینه لیم چنه او وکو ریاکسیونه که جبو او شپولا ناسیونالیزم عربی گوه چه غزال بو ایمجی دست بکر که هوشیاریا هستی کردایتی لجمجی به حزب با کاک عمر تا گوت که چو بریتانیا لور امورن سر خواندوانیه تکلیت تا یم بکردم پرچه دن را لکردستانه و خباتا بوان را چاوا دست بکر و بریات تا لبریتانیا تو خباتا کردیاتی هبو لوبی دیپلماسی چاوا بو دما کتو چور نفشه بری مال انگلستانه اما 62 چوما انگلستانه هابینا 62 بو نفشه بری ما کسایتی نافودنگه تفگرا کردستان عراقی بون یک جوان کاک سامی عبدالرحمن بو کاک شوکت عقراوی بو کاک دارا توفیق بو کاک صلاح سعدالله بو کاک
چه هورامی جرد گوتن نها نبیونی یکمین ناید تحسین هورامی تحسین امین هورامی وقال جوان حوالا الانجليز كاك سعدي دزاي كاك عمر دزاي وانا قش تشالاك بون لورا وان د بنجو ششو بنجو حفدا كوملا خدماني كل اوروبا دامز راندبون ولقي انجلستان لورا قال تشالاك بو جاز هاتم ويچا غير سال شستي دا هجمارا كردي پرچه دني كردستان كيم بو تنه کردی عراق زیده هبون لدرباش هجمارا کردی ایران و سوریا و ترکیا گلکی کم بو او جیش بر سیاست حکومت عراق بو حکومت عراق جد زمان پادشاهی و زمان جمهوری داجی گلک خودوان دشاندن دربش بو خوندنه جبرگو عراق کی دولمند بو ایجار لورگز چوم از کردی سوریا بتنه بوم یعنی جبر ولی از مجبور بوم تکلی وان ببند بوان را کار بکم چش دناف کاری حزبی دا چه دنافه کملا خوندوان آدا و جبرگو من ندخست از به عربی یا به انگلیزی دگلوان دا بپیوم از مجبور بوم گو بکرمانجی به سورانی فیر ببم جبوگوز کار بم دانستاندنه بوان را بکم هناك هوالي بعديني هبون لسه کس بون لأونا للندن دشيان لباكور إنجلستاني بون دسبيكا تيكليا من دقل بشدني كردستان في رنگي بو دورة مسألة روحكي كردستاني جخورتاني دال جمع بو يعني جبو دانستانم بهمو پرچدني كردستان مثلا از نمونكي باش بدموا اما پارتیا دموکراتی کردستان سوریا د سال 5 دا دانستاندنا ما گلکی گرب بو دگل باکوره کردستان دا مثلا ایمت پیرامن یکمین کتابا کردی گمل سوری چاپ کرد کاک حمید درویش کتابا مساعنتر دامن دو کتابه بچوک بون یک جنابه قمل بو اوادن اسباب زانم برینا رشبوز چاک باشنای بیرامن ما برن لبناني ما للبناني لبيروت اللي شابدان يعني افضل مستندنا جرم جو دجال بارتيا ديمقراطية كردستان عراق ودجال تيكو شرق كردستان تركيا دا هبو دوري كي مزن ليست دورا سالا بينجو نه بارتيا ديمقراطية كردستان ايران جي دست دانستاندنا دجال ما دكرج برويا روحكي كردستاني بهز الجم پیدا بو کملا خواندکارین کردستانی لهمو اروپا کار سیاسی دمشاندن جیتل ورلکبو کاکمر تا خبات یا تو کنگی گیاشتورا والله ایمج دسپیکی دا گوزهات ما در بیولات چونکه نافو بانگی کملا خواندوانی کرد لدر بیولات گلکی بنافو دنگ بو یعنی بو وکو سفارت خانه و لوبیا در بیولات بو همو پارتیان سیاسی کردستان دانستاندن بو آن را دکرن چونکه او بناوی تبگرت بیویم بناوی پارتیان سیاسی دا آزادیا اوروپا دا داریبون به پشتگیریا تبگری بکن ایمر گزهات من در بد نوردین زازان نامک دامن بو دکتر کمال فؤاد گوه چاقی سکرتیری کملا خوندوانی کرد بولا اوروپا و نامک دامن جبو کاک دکتر عصمت شریف وان لیگ سروکی کمالی بو جبو گوز بم اندام ایدی اول المانیا دیتن و جمرا گوت مادام تتجی انگلستانی از به حوالی انگلستانی بناس کرن دام و از گلکی چالاک بوم یعنی د سر سالا از هاوینا 62 چوم ل سر سالا 63 گجوینا گشتی کملا خوندوانی کرد لأوروبا لقي انجلستاني هات جرتن از بوم سكرتيري كومالي و از هروها بوم اندامي كوميتا حزبي يا بارتيا ديمقراطيا كردستان الانجلستاني. بله. كاكمر تو كنجي و چما هات سويدي چوتا آني سويدي و دما تو هات سويدي كرد لسويدي پركين بون از باورم تكارينه كي بحث بكي چابو كوملا خوندکار یا جی خباتا کردیاتی السویدی چوا بوده ما تو هاتی سویدی
اما تشتكي لبر هناك علي كاريا من بك جوز ممكن يبدا قازيده تربيفن از الولاد بوم از هاتبوم گرتن سالا شستی دگه سروکتیا همون کادروی پارتی دموکراتیک کردستان سوریا مثلا ابو عثمان صبري كاك حميد درويش رشيد حمو سروكتيا تبقى يقش ام هاتن قرتن ام صدو ده كسب نزوارزان دورا ما اتفاق كربو يعني قابا خلق دهاتا قرتن ما سوجي قالك تجتمع ازادي دغبوان قيقشي تيخن سوجي وان هبالي قول دربي ولاتن يعني جبر ولي حكومتا سوريا فايلكي قالك مثلا لسرمكم كربو عادن جبرگو از گله کی چالاکو اکتیو بوم لانگلستانه دناف تبگراکو دیدا گاباگو سرجمهریا سالا 62 چبو و حکومت سوریا جنسیت 120 انسان کرد ستاندن اما 5 کس بون لدربه ولات بریاره کی سروکتیا کوماره جنسيا مجمع هات استاندن از یک جوان پیچ کسابم ل ویدم پاسپورت سوریش بو 5 سال بو يعني مش برولي باسبورت من حتى صار 67 ابو ل 67 كي مخدنا خلاص كده حكومتها انجليز اصيل ندعم من جبرجو بس قال لك شبهم دناف تبقرا شب الانجلستاني قال لك شالاك بوم جبرويا ما في كار دانا من يعني وقد بيجن اربستون دانا من ل اصيل ندعنا من واجبر ولي از بريدا ابو مزدوچون موسكو مدرسه برا بندمك بدس ما كتبوس دكتوراه ورابكم لبريدا من هناك هبال لبرلين دي تنيك جوان كاك جمال علمدار بو هناك هبالي دنبون كاك سعيد زي رحمتي بو ما او بيشتر لي انجلستاني ناس كل قلت تيش ما هري موسكو تشوفان هاي السويدة دي اساتر ومن بخوا باسبورت اخوا بسالك يدريش وقوس كارب فيزا سويد بستين بيما فرا جازهاتم فرا مداوا اصيل كرو قبول كرن يكسر قبول كرن لي طبيعي من كاري بوجوان ربيجم قوم بخوا باسبورت اخوا دريش كريا جبر قلت اشتكينا قانوني ولا من دي سبتمبر 67 دعوة اصيل كرد فبراير دي شباطة 68 برسف جمراهات وهمو تشت او بو يعني هاتنا من السويد بفيرنجي بله بخوما معناه السويد بهيست بو مدزاني كو سويد اللي بيشتريا افريقيا باشور ديكا بيشتريا ان سي ديكا انك تفكر خندواني ولاتين جهان السيارة داني بون يعني ام بخوغس كرتي از اندامي كوميتا اوروبا كوملا خندوان بون من عمل حكومة السويد رنيفسان جهنك تفندي ما بدا خندواني كرد بله بله كاكمر جيانا جنابت جوانتيا تدل للدربي كردستاني درباس بويا لأمتوك بيشمرجة وك هيمدار رخصتنك وك ينكا يكتي نشتواني كردستان زانن تو كردي روج أواي كردستانية ينكا باشوري كردستانية تو چاوبو يك جحفت دامزرينرين يكتيه نوها ممکنه جوارا نیه بیر کرن لی اما ده سال 56 دا روح کردستانی بونه گله کی به حزب دناف تفگره دا دناف خاندوانا دا دناف همو تفگره کردستانی دا جبر حتی سال 1964 براستی گه ناکوکیای کمین دناف تفگره کردی دا دست پیکر خلق جهمو پرته کردستانه به هفرا کار دکن بروحو جان به خورتی علی کاری هفدود کرن پشتیبانی هفدود کرن علی کاری هفدود را کم دکرن فرق و جدایی تو نبودن برا گمریش کی جان پرچته یعنی مریلی کی جان پرچه کار بکن یعنی اف روح کردستانی بونه جمران نمشکله بو گو از به حواله کردستان باکور را یا به حواله کردستان روشلات را یا به حواله کردستان باشور را
کار بکەم ji غەینی کوردستانە ڕۆژئاوا و من بفعلێژی پر ئالیکاریا تەبگەرا کوردستانە باکوور کرد ساڵێ 67دا باگۆ هەنێک هەواڵ 63دا هاتن گرتن هەنێک زەحمەتی و ئەونا ژوانرە پەیدا بوون ساڵی 67دا بەعینی تشتێ من بەریگۆ یەنەکێ یەکتیان نیشتوانی کوردستان لە باشوور پێ ببە یعنی هەوارێ حزبە دموکراتە کوردستانی ئێرانێ من وەک ئەندامێکی سەرۆکتیا خوا حساب دکردن و من هەتا یەکێک ژوان نامێ بار سەرژیانە خۆدا بەلافکردن گۆ ئەمتە وەک ئەندامێکی سەرۆکتیا خوا حساب دکرد جبەرگۆ من پر ئالیکاریاوان دکرد هەوارێ وانێت زندانێدا بۆ تەبگەرێ دۆکیومنتێن کۆنفرانسێوانی سسیا کنگرێوانی سیاد ساڵە هەفتێ سیادا مگە شوانڕەکردن ئینگلیزی ملبرا گەلێکە ئالیکاریا هەوانێ باهۆز دکرد دۆکیومنتێوانی ئاساسی مژوانڕەکردن ئینگلیزی یعنی ڕۆحێ کوردستانی بوون و کارکردن لە هەر پەرچێکی کوردستانێ ژمرە نەگرفت بوو ji ber wê ya jî gavago şoreş têk çû li Kurdistana Iraqê pêwîst wêya hebû kê tevgerekî nû çê bibe ez amade bûm got digel wan hevalê got li Kurdistana başûr xwestin rêxistinekî nû çê bikin xebatekî nû dest pê bikin ez amade bûm digel wan da kar bikim. Minê bigotana tu hem kadroyê yenekê bû û hem jî tu Kurd li diaspora bû. Ev nedibû asteng tu dibendî di navbêna dîtinên te yên Ewropî û kadroyên yekîtiyê yên li welêt çê nedibû ya jî hebûn? Pirsiyarekî pir baş e. Ê min bixwe bi rastî hevala ji destpêkê de digotin baştir e tu li derve bimîne çunka dizanîn migê danûstandinê min li derve gelekî bihêz bûn gelek zimanê Ewropî dizanîn çalakiyê min ê dîplomasî binavodeng bûn yanî ji ber wê ya digotin tu li derve welat bimîne baştir e nek tu bêyî welat lê sala 78 ku karasata hekarî çêbû û hinek serokê yektiya niştmanî ji nav çûn û yan hatin zindanî kirin em çûn ji bo civîna seroktiya yektiya niştmanî çêbe lê min çaxê biryar da ku ez li welat bimînim ez demekî Kurd hatim derve û dîsan vegeriyan welat û min peşmergayetî kir heta dawiya heştewiyek dûra ez bi kar hatim derve wek berpirsiyarê danûstandinê derve û rê li min hat girtîm ez vegerim ji ber wê ya ez li derve mam dûra sala 84 gi danûstandin digel hikûmeta Iraqê de çêbûn dawel min kirin ge serokê û wefda danûstandinê bim lê hikûmeta Iraqê qebûl nekir got ebaya Kurdê Sûriyaya qebûl nakin got seroktiya weft bike û biriya Iraqê vegere Kurdistanê ji ber wê ya ez mecbûr li dervê welat mam lê rast dibêjî yanî ê min digel mesela ideolojî li alîkî bêhêla û bîrbaweriya şoreşgerî li alîkî bicêvêla ê min ez li Helebê jî min kolejekî Emerîkî xwendiye yanî ji sefa şeşa ta sefa 12 ez li kolejekî Emerîkî bûm kolejekî goj alî dîndarên meşûnerên Emerîkî birêve diçû yanî perwendekirina wan gelekî însanî bû dûra min Inglistan xwendiye tesîr û ferhenga Ingilistanê gelekî li ser min maye çi di hêla edebî de çi di hêla çand de çi di hêla siyasî de çi di hêla fikrî de dûra ez hatim Swêdê bi aynî şêwe êgê ez çûm Kurdistanê ji ber ku baweriya me rê bi tevgerekî heye û tevgerekî şoreşgerî ye lê ême pir baş têbîranî rehmetiya ginêta kevaniya min yanî sala heştê me hinek diyarde dîtin got neb dilê min bûn yanî wext bû min îstefa bikiraya û ez vegerim welat wek mesela kuştina hinek kesan bê dadge yan işkencekirina hinek kesa yan hinek diyardê din ku cotkar û gundî mecbûr dikirin got alîkariya pêşmerge bikin bê rezamandiya wan yanî geleka bi rezamandiya xwe alîkarî dikir lê hinek yani ev cora digel got me rê tê dike yanî ji mecbûrî û nebûna imkaniyata
مري هناك تشتغل ل بگومان وەکو سوێدی دبێژن کلتور کڕۆکێکی مەزن بوو ژمرە هەندێک دیار دەروەر هەبوون ئەزێ ئەنکتۆدەکی پرخۆشیش تەرە بەحس بکەم ئێمە ئەگنێتا دگەل من دەهاتە وەلات و دەمێکی الوەرا بوو هێرۆخانژی کەوانیا مامجەلال هەفتێ و نە دەروەرا بوو ئەم گەلک جارا چوون مەقەرێ پێشمەرگە یان مەسەردانە هەنێک مالباتێک گوندیا دکرد لە چیە بڕێدا ما ئەگنێتا و هێرۆخان بە پێش خۆ دەخست پێشمەرگە لە دوومەدا دەست پێتکردن دکەنیان دگۆ مامجەلال و کاک عومەر ژنێ خۆ پێش خۆ خانم من السر خانم ماگنتا جیوه بهشت به منشته پرسک بکرنا روزنامه سوید لسر خانمات یا سویدی خانم ماگنتا وقت پشمرگه یک سویدی و جن گلکی نویساندن گلو هبالین می پشمرگه شربانین چیان چاوالی مزه دکرن جنک سویدی لسر چیا سێچێ کوردستانی دناو پێشمەرگەیان دێ نەرنێوان چ بوون؟ ناوێ ئەگنێتا کردبوون تاراخان ji ber ku ئەگنێتا ژوان ڕێ زەحمەت بوو لێ ژالیکی دەژیش بۆ گۆ کەس نزانن بە گۆ ڤایا سویدیە لێ دیار بوو ji rengê wê diyar bû ku Ewropî adin belê kîjan hestaniya jî çi خانم ماگنتا قانع کربو که وره پشمرگتیه بکجمر پر بالکشته جارا یکم گوش چوم پایزا هفته و هشت بوم از بو سینیا چوم دی از هفت مهاما از بگریام قول بو از لدربه ولاد بمینم چونکه ما بریار دابو گو همو اندامه سروکتیا یکی تی لدربه ولاد بگرن نابولاد و از تنه لدربه بمینم لی کس جوان با نگریا جبروی همه بریاردا گو از بگرم گمش اگنه ترا گوت از بگرم گو از ایجی بیم از لور بتنه تحمل ناکم من دورا گلک جارا جیره گو تبو گو جیان گلکی زحمتا خارنامه تونه بمباران تی طیاره تی مقصد که زحمتا جی معنی يعني ممكن زوزو جي خو بگهرن ام دناف چادر عدادا ام دناف خانیه بچوکی حری عدانا يعني ليه گوزگشی قبول دکم گوزگشی قبول دکم و براستی حتی نوهاجی بگورن ريزو حرمتك زيادة جرى دقرنش برقو قالكي تحمل كرو حتى قابا شرجي بو فروكا خانه پروکی عراقی هاتن ام بمباران کرن گلکی آزاد و آزاو بجرگ بو گلکی مورالی جنیدن جی بلند کر و دورا چو علی کریا برنداری مکرن و بان را چو کستخانه لسردشته و لطهرانه جبو پشتگیریا مورالی وان و علی کریا وان بله كاكمر بشتي كنتو دركات دربي ولات قد توري خستناك جي روج أواي كردستاني دا كاركر عن جيرا كاركر بلي من حتى صالة هفتي وسسيا بلي من دانستاندنا خود قل بارتي رو كردستان روجابا قطنا كرن لجي شخصو بينج ورده پارتی بود دو پارچه بود دو حزب اما براستی سربخبون اخو پاراست لیمتم هول داگو یک گرتی بن گو بهبرا کار بکن لی مع الاسف سر نکتم دوی آدا لی سالا هفته دگل پارتیا چپ دا چند ساله کی کار کرد دوره مدف جوانشی بردا لیمتم هول داگو ازیتی یکیتیا که دناب براواندا پیدا بکم و نابدجی بکم دناب براواندا و هموجی بچاوه کی ریز لوی حولا من دادن مرز
برکو تجربه فرق رماجی از بخوازم پرسا یکیتیه یک بونه جته بکم وقت زانه گلک کردناس دبیجن نسرکتن و ندولت بونا کردان گریدای نه یک بونا وانه کرد جی گلک جاران گوتنا یکیتی و یک بون کارتینن لید پراتیکه ده پیکنایه یکیتی هجی نینه جناب تا دمک دور و درێژ د مرکزا یەکیتیە ده یەنەکەدا دەسەڵاتدار بوو وێ دەمێ گرنگیە یەکبوون و یەکیتیە تونە بوو ئان چاوا بوو چما تونە بوو سەدەم چ بوون چما یەکیتیە کوردان نابە tu çi dibêjî li ser yekîtiyê بێگومان یانی ez per bi Kurtî bêjim hemû kes ji me re dibêje ku Kurd bi xwe mezintirîn dijminê xwe ne malesef ji ber ku şerê hevdû zêde dikin hevdû nagirin bi hevdû re hevkarî nakin ême di wextê xwe de me digo xelkê biyanî van gotina dikin ji bo alîkariya tevgera Kurdî nekin ji ber ku damostandinê wan bi wan welata re hene û naxwazin berjewendiyê xwe bikin qurbana pirsa Kurdî lê bi rastî jî yanî hemû kes dizane û destpêka karê siyasî ye yanî gava tu yê girtî be tu hevkarî bi hev re bikî yek platforma te hebe tu bihêz dibî tu qewet dibî xelk bi rengekî tin hesab ji te re dikin lê eger tu neyê girtî be tu bela wela dibî hêzê te bela wela dibe welatên got şerê te dikin û nahêlin got bigihê armancê xwe bi te dilîzin ew di nav xwe de em dizanin ku İran û Iraq û Tirkiye ji 1937 ji li peymana Seedabad heta niha hevkarî bi hev re dikin dûre hikûmeta Sûriye jî ji salê şestî de kete nav van hevkariya ewana tim çiqas nakokî jî di navbera wan de hebe hevkarî bi hev re dikin li dijî Kurda got negihên mafê xwe yanî her kesekî Kurd got niştimanperwer be xwedî bîrûbawer be gerek bê rastiyê tê bike lê hinek pisporên sosyal antropologê dinyê hene bi taybetî Frederick Barth got doktora xwe li ser rêxistina civakî di nav civata Kurdî de nivîsandiye di sala pêncî û sisiya de û her wiha Martin van Breunissen û têza xwe doktora di sala heftê û heşt de qedandiye bi navê Axa Şêx û Dewlet ew behsa tişkî dikin gelekî giring e dibêjin got di nav civaka Kurdî de statû ya kesayetiya û komkirina desthilat û hêz vekiriye ji hemû kesî re ji ber ku desthilat û hêz ne bi rêya mîrat di nav civata Kurdî de peyda dibe yanî wek welatên din kurê padşayan kurê şêxyan kurê serok eşîret cî digire û dibe mîratgerê wî lê di nav civata Kurdî de komkirina statûyê û komkirina hêz û desthilat vekiriye ji ber wê ya munaqese û hewldan ji bo komkirina statûyên zêde dibe sebebê şerkirin û neyekîtî di nav civata Kurdî de yanî ev hêla kurî de welê dibêjin lê niha em giş dizanin yanî çi li her perçeyê Kurdistanê û di nav perçeyê Kurdistanê de gava got em yekin em ber bi serketinê ve diçin lê gava got em neyê girtî bin em jêr dikevin em gelek cara dişer de ser dikevin lê di hêla siyasî de em li paş dikevin ji ber ku yekîtiya rêzê me tune ye lê niha hemû hêzê siyasî li hemû perçeyê Kurdistan teqrîben gihane wê netîcê geşerên navxwe û nakokiyên navxwe çiqasî zerermend e û dibînin got çawa welatên got desthilatdar in bi ser perçê
جهه کردستان وک ایران ترکیه عراق سوریا چقاسی ضرر لوان ددن و ری لوان دگرن جبوگو نگهن ارمانجه خواه هیجی کردیجی از حنکاتم دبیشن گو بر عاقل بونه و چونه جبر ویا دستکم به هفکاری و به هفدوره کار کرن. بله. تلسر دما بحثا کردان دبه گوتنا دموکراسی جی بیرته تلسر دموکراسیش بو کردان و کردستان چید بیجم؟ اما از بخواه انسانه کی پر دموکراتیم یعنی او خوندنا د کالج امریکی دا جیان لبریتانیا جیان لسویده دوره کی مزن لیست دنیا دیتنا من گلکی دموکرات و گلکی لیبرال با و جبر بیاجی گلک جارا زحمتیه دبینم ده دانستاندن آده دگل حوالی کردی دناب حزب کردی دا جبرگو بناف دموکراتن لی بکار ندموکراتن يعني دنابي حمو حزبي وان دا نابي ديمقراطيا دا بيجد حالات ديمقراطيك داتينم اللي قوتي سر شوية جوان قرفتي مزن يا جواتا او تفقري ما ابا و حتى قد اوبوزيسيوني دانا بحثا ديمقراسي و بحثا باراستنا ما في مربان دكين بحثا انسانيتي دكين اللي قضا قد الصلاة دكا بدستيوان همبری هف دیگر هف دناف خدا نه دموکراتن و مافی مرمان ناپاریسن دورا مثلا جنان دا بتایبتی مثلا جنان دا قلت که هیزی گو ادعا دکن گو شورشگرم پیشورونا دخوازنی دنابرا جنو میرا دا دجواکا کردستانی دا پیدا بکن لی گوا گو دصلات که بدستیوان مالاسف ندنا مال خدا ندنا تفجر دا رز لویا ناكر. بله. گلک سپاس کاکمر هناك تفجر نبن يعني هناك تفجر ويا لبرشابا دقرن وقال لك هولو تيكوشاني دكن اب تجربه روجاواد تجربه باشا دوقتي خدا حواله كملا كردستان ايران دوره کی پر باش لیستن دبه مثلا. امورن سر دیاسپورا از دوی پرسه دست بکم دیاسپورا جبوته چیه؟ خباتا سیاسی لدیاسپورا لگلیا ولاد دکاره چاوا بمشه بره دیاسپورا جبوته چیه؟ گوتنا دیاسپورا گوتن کی یونانیه جوان یونانیا را گوتن گو لدروی عرده یونانستان دجین و دورا جبو جوا و ارمنیا و قليدن بكارتيج بوغو او يقول الدنيا بلا ولا ابونا يعني لدربي ولات يخل دربي عدي خوا الدجين ايما جي بري يعني دو مسألة هنا البراغو مري فرق الجدايد خنابوان او كسين قول لي اكسيل دجين او كسين قول بونا دياسبورا يعني او بونا دياسبورا هل دربة دمينن شو شعبي وان لبقري تنيا ولجيانا خو بباشي لوان ولا تبري بدمن لأوي قو دويجن ام اكسيل دنا وانا شعبي وان تم لبقري قرشك روجان فرصة بيدا عبا وبقرن ولا تخوا جبر ولا شي استراتيجيا واني تيكلبون دناف جباتا ميفان دا قلكي جيه جوان كسيقو ابيك ياد دياسپورا كردي قو اسكارم بيجم جسالي هفته ورده زیاده تر هشته ورده هجمه روی زیاده بویا نهاب ملیون آنا چه دهیلا سیاسی ده چه دهیلا دیپلماسی ده چه دهیلا اکونومی ده چه دهیلا میدیا ده چه دهیلا زمان و ادبیاتی کردی ده يعني راست شر داعش وانا دوره خلیست لبراستي اويغو كرد بدنياي بناسكرن دانا كاري دسبيكي دا اف خندواني كرد دربي ولاد بون دورا كاركرو پنابري كرد گو هاتنا اوروبا ولاتين دن امريكا واستراليا و كندا و جهدي لي اسكارم بيجم گو دياسپورا كردي نفشد دوال سيسيا
دەورێکی گەلێکی مەزن دلێزە بەلافکردنا ناو و بانگێ کووردا لێ بێگومان مەسەلا شەڕێ داعش ڕۆڕێکی گەلێکی مەزن لە کوردستانە باشوور و ڕۆژاوا لیست بۆ سمپاتیا دینیە زیاتر بە عالی کوردادا بێ ئەوژی گەلێکی مەزن بوو لەسەر ئەو شەهیدێ گۆ کورد لە باشوور و لە ڕۆژاوادان شەڕێ داعشدان لێ مثلا ئێمە وەختی خۆدا هێڤیامە ئەو بوو گۆ ڕۆژێکی ئەم کەسێکی ببینن لە ئەوروپا ئەم بێژن ئەم کردن ئەم خەڵکی کوردستانێنە حوجەنێکە گاز نیف ساعتێ ڕوونێم ژێرە شەحی بکەم گۆ کورد و کوردستان نها ڕەنگێکی پڕ هاسان تێبەحثکردن یادن مثلا ئێمە وەختی خۆدا مدگەل رادیا سوێدە و تەلەڤیزیۆنە سوێدە گەلێک جارە شەڕ دکردمە تەلەڤیزیۆن دکرد هون چما دبێژن باشوورە ڕۆژاوای کوردستانە تورکیا یان باکوڕێ عێراقی هون نابێژن کوردستان هون چما نابێژن کورد ئەڤایە لێنوها بێ مشکلە دەنگما سادا هەموو دنیێدا بێژن کورد و کوردستان یعنی نابێژن بەناشرن و سمپاتیەکی زێدە ئەڤ یەکە یاددیا دناو جواتا کوردیدا دیگەر گۆ هەنێک هێزی ئیسلامی هەنە لێ بگشتی تەفگەرێکی سەکولار و ناسیۆنالیستە و تەندەنسا ئاینبوونێ یان دینداربوونێ گەلێکی کێمە دناو جواتا کوردیدا ئادەم ji ber got gelek ol û taqimên cihê yê olî di nav civata Kurdî de hene hevjiyan jî bi hevre gelekî hasan e yani ji hêla dîrokî de Yezîdî hene Aşûrî hene Ermenî hene xelkê dinî di nav İslam de mesela ehlê heq hene takeyî hene gelek yarsanî hene yani gelek dînê ciwa Alewî û Sunne û Şîa û ewana giştin nav civata Kurdî de hene ji ber welê hevdû qebûlkirin digel bi hevberkirdin digel milletên dinî got rewşelatan avîn de dijîn ew tendens di nav Kurda de keme lê malesef bi piştgiriya hinek welatê wek Îran û Erebistana Siûdî û niha Erdogan hinek tevgerê İslamî tundrê hêdî di nav civata Kurdî de jî peyda bûne lê sedî pênc navbera sedî pênc û sedî de he. Belê مرته گوت که برای ما وقتی که جمر دگوتن کردستان یا جی هنچ تبصره کردستان که تا گو من نیف ساعت دگوت که کردستان کیه چیه لکویه من پرسک لسر روشانه ها و جوانین لدیاسپورا اشتبه کرنا هینجی او پرسا که تشکیه و هینجی او پرسا که کردستان کیه هین درباس نبویه هیچ جوانه ما وقتی که دبیجن کردستان یا جی جوانین داگرکران فارس ترک عرب وقتی که دبیجن جیکی کردر دبیجن کا کردستان لکیه هیچ نیف ساعته دبیجن و هیچ برخورد دن و هیچ ضرر ده ناسنامه یا کردیاتیه وقت زانه برز عثمان بایدمیر ده پارلمانتوی مجلس ترکی ده وقتی بحثا کردستان کر بگمان ناوی کردستان گو پارلمانتری ترکی به بوکسال ماساکتن کرن هوارو قیرین گوتن چناب تگوتنا کردستان بیجه دنگی ویج میکروفون برین سروکا مجلس ترکی بانگوی کر گو تدکاری بیجه کردستان لکویه ویجی گوت که کردستان ده دلیم ده بگمان کردستان دلیم همو کردان دیه و بگمان جوانین مایی لدیاسپورا جی کردستان دلیوان دیه لی ام چی بکن ام کردستان جی بلی دلی خواه لنقشا جیهانی جی بسینور بکن که ام نشا بکن بیجن وای کردستان ام تیخن چاوی داگر کران جوانین ما دکارن چی بکن جوانین مایی دیاسپورا را چی دبیجه؟ والله بری همو تشتی از مسئله وان باش دزانم و حقي وانا و
برنگێکی پر باشتر نفشێمە لە ئەوروپا کار دەکەن ji ber ku li vir mezin bûne zimanê wan dizanin, ferhenga wan dizanin, metodê karkirinê baş dizanin. Yani gelek nimûnê baş hene ku niha hinek xortê me 5-6 endamê perleman hene, hinek xort li Wîzareta Derve Swêdê û welatên dinê Ewropî kar dikin. Di dema xwe de yekek ji rawêjkarê Joe Biden gava ku cêgirê Serok Obama bû Kurd bû. Yani ji ber welê xortê me gelekî pêşketina û wê karibin bi rengekî lobiyekî profesyonel kar bikin. Ev yek a didwa şîreta min ji wan re ew e ku têkevin nav rêxistinê welatê mêvan. Ji ber ku li vir dijîn, li vir mezin bûne, li vir dixwînin, li vir kar dikin, pêwîst e ku di nav komelê xwendevana de, di nav sindîka karkera de, di nav partiyê siyasî û xortê wan de, rêxistinê jinan de, di nav partiyê siyasî de kar bikin ji bo ku karibin tesîr di nav rêzê wan de pêşkevin lê dûre tesîr jî li ser dîtina wan bikin. Ev yek a din giziman da van welata baş fêr bibin ji bo ku karibin wek niha yani bibin nivîskarê baş, bibin rojnamevanê baş, bibin mîdyakarê baş ji bo ku ciyê gelekî baş bi dest wan keve. Meselê min gelekî bi min xweş e ku ez dibînim ku cêgirê sernivîskarê dawîznî hetir niha Kurd e, rojnamevanê gelekî giring di nav Radya Swêdê de hene, li gelek rojnameyê Swêdê de li op sala li ciyê din rojnamevanê Kurd in ji Lûmêrin dewrekî pir baş dilîzin. Ya dî danûstandina xwe digel welat de nebirin. Yani ême şîreta min xelkê me ew e ku gelek cara zarokê xwe eger firset hebe salê carekê yan 2 sala carekê wan bibin welat, bibin bajarê xwe, bibin gundê xwe, xelkê xwe bibînin, ferhenga xwe bibînin. Ya dî di çalakiyê welat mesela ême gava ku em gelekî kêm bû jî em li hemû Ewropa 200-300 kes bûn. Lê di salê 2 cara de me hevdû dît bi rengekî fireh. Yek di dema Newrozê de yani tiştekî gelekî sembolîk bû, giring bû ji me re ji ber bû sembolê muqawemetê û berxwedanê. A din me hevdû dît, salê carekê di cara me hevdû dît. A din di dema civînên Kongrê Komela Xwendevanê Kurd li Ewropa ku ji hemû Ewropa dihatin 3-4 roja bi hev re bûn. û di sebebê danûstandina wan e. Yani lê mesela Newroz, mesela rojê niştimanî vana gelekî giringin beşdar bûn di xwe nîşandanên tevgera Kurdî ji bo tiştê ku baweriya wan pê heye. Evana giş kesayetiya meriv û gencên Kurdî bihêz dike û qewet dike. بله من اشخوا بپرسیانا که جبو کردین لدیاسپورا سرکفتی بن رولا انتگراسیون چیه جبو هم جوانا هم جی کردین لدیاسپورا رولا انتگراسیون چیه گلک جارا دیو بابا ده ترسین انتگراسیون تویا چاواد بینه بگومان گمری نبا بشک اگر مری نبا بشک جواتا میوان ji ferhenga wê merê ser nakeve. Yani merê perawêz dimîne, li perawêzê dimîne, merê ser nakeve, ne xwendina xwe de, ne karê xwe de, ne merê pêş dikeve û merê îzole dibe û ji ber vê merê nikare ne karekî baş xwe re bike, ne merê kare alîkariya milletî xwe bike. Lê eger merê digel civata mêvan de xwe biguncîne û bibe beşek jê lê bi parastina kesayetiya xwe, bi parastina zimanê xwe, bi parastina nasbûna xwe tu Kurdî, tu Kurdistanê yî lê di aynî demde tu Swêdî jî, tu xelkê Swêdê yî gerek tu li vira serkevî li welat jî serkevî.
يعني جبروي او امكانيات جمري بريا انتجراسيون يعني دوره تشكيدن مثلا خوندنا زمانه خو فيربونا زمانه خو قال لك جبرگو پاراستنا زمان وفرهنگ خو چند خو قال لك گرنگه يعني قال لك بكولين زانستي هنا ونشان دا اگر مري جناب دو فرهنگ دا يعني دو زمان دا مزن ببا يعني زيادتر قال لك دهلا مجيده وتيجشتنه دا كومبتنسي دا مري قال لك بيشت كبا نبقو مري يك زماني با ويك فرهنگ با ويك چند يعني جبر ويا مري جرك هر دو بك يعني مري قال لك باش خو بقول جينا قلب جواتا مري تدايا لدا عيني دم دجي هويتها خو ناستما خو باريس مري هر دو بهدو بقري دانك يك لدجي اواد او يا هنكي زحمتش بو هر مالباتش بو هر كسي بوك كردين لدياسبورا بكاربن آليكاريا كردستاني بكن دكارن چه بكن كردين دياسبورا بس كردستان نكي باش كردستاني هر كردستاني مري كارك قال لك تشتابك يك جوان تشتاق او مسألة يكتياغو تباسكر كرد دياسبورا كارن رولكي مزن بليزن تأثير لسر تفقرا ناف ولا دابكين ببن يك بهفدورا كار بكن شري هفدو نكن أبيك يعدو ديا ببن زمان حالي وان ببن دنگو باسي وان بلا بكن آلية باش جتخبات وان بدنيا بناسكرن بدن ياسسيا مثلا آليكاري كوم بكن آليكاري كوم بكن جبو جواتا خوش بو ملتي خوش بو قلي خوا شكا قلق جارا دروشكي پر خراب دا در باستمن دروشي عبوري دا دروشي انساني دا گرک مری کمپانی مثلا بکش بو آلیکاری آوان یادن مری کارا دانستاندن برخستن مروواتی بکه يعني انساني يعني وكو امنستي انترناشنال وكو هيومن رايتس ووتش وكو كنيسه ورخصتني ديني ما في مروان باريزن مري بشكريا وان بستينا اليكاريا وان بستينا يادن هر جاري گوكاري كي وكرد دياسبورا قصور نكن ابراستي اگر جاري تاوانه كي مثلا دجي ملتي كرد كرن دوش حلب جاب بقرا حتى شنغال حتى تاوان اندن قودبن خلقي مي دياسبورا رولكي قلكي باش ليستنا جبو پاراستنو پشتگیری کرنا خبات ملتي كردو بلاف کرنا ناويوان چه ده 88 ده چه 2014 ده دهرشا سرکوبانی شنغالي ده چه نوتو یک ده مثلا هاتنا دربه خلقي كردستان باشور قبل هذا صدام حسين هرش سروان كرن أبانا قش رولا خود ليزن اللي آدن رولا كي دن هيا قمري كارا شيرتي لكرد دياسبورا بكا كرد دياسبورا كارن دوري كي پر بوزيتيف بليزن أوش يجبرقو لدياسبورا نا ونبشكي گرنگ دنافت هفگره دانا کارن ببن پرد يعني كارن ببن پرد دنابرا گلين زربا يعني ملتين براني مثلا بونمونا عم بيجن نابرا تركو كردادا دنابرا عربو كردادا دنابرا فرسو كردادا ببن پرد دگل روناق بيري وان ولاتا خلقين ديمقراطي وان ولاتا حزب وان ولاتا ببن نابجي كردنا براواندش بو ديتنا چارەسەرێکی ئاشتی و دموکراتی ji bo kێشەیە milletê Kurd ji dê bila got şer berdewam bibe û şerekî gelekî xirab got zarer li wan dida zarer li milletê Kurd jî dida yanî ev Ewropa û Kurdê diyaspora karin vî rolê jî bilîzin. از کاکومر ام هدی تین داویا برنامه خو از نشاش بم پرسکه بو لسر روشا سالمزنان لدیاسپورا چاوایه سالمزنین کرد لدیاسپورا چاوایه والله هناك كسي جو
خۆ گونجاندنە و فێری زمان بوونە و کەریرێکی باش خۆرە پەیداکردنە سەرکەتنە لێ هەنێک جوان گوه نەدان پرۆسەیە ئینتیگراسیۆنی لە دەربێ وڵات ینی زمانی وڵاتی بێڤان باش فێر نەبوونە کەریرێکی وانی باش نەبووە گەلە گیرروگرفت جوانڕە پەیدابوونە د مەسەلا بێکاریدا د مەسەلاش هەفتوو جێهێبووندا ینی مەسەر نسبەتە جێهێبوونە ژن و مێران ڕاستە د ناو ئێرانیادا گەلێکی زێدەترە لێ د ناو کورداداژی گەلێکی زێدە بووە ji ber got dabeşkirina kar di nav malê de gelekî cihê ye ji rojhilatan havîn û bira ji ber wê ya gelek girgirv peyda dibin. Încar gelek kesên mezinsalan hîna jî bi wê hêviya vegera welatin wê rojek bê wê vegerin welat lê em giş dizanin hemû vekolînên zanistî nîşan didin merê motivasyona merê yanî daxwaza merê çi qasî bihêz be ji bo vegerêjî lê di dawî de tenê 105 vedigerin 105 her li derve dibînin ji ber got zarokê wan li vir dibin mezin dibin naxwazin vegerin yan meselek din heye gelekî giring e gelek ji mezinsalanê me welê dizanin got welat û civata Kurdî وەک خۆمایە چاوە بجیشتنە ژوان وەرە ئیرۆژی ولۆیە ئەنیش بەر وەلێ gelek جوان ڕە زەحمەتە گاوا گۆ بسەردانێ دەچن دەبینن گۆلوولشی جواب بە پاش 5 ساڵی gelekî هاتیە گواردن ji ber ya xwenas nake yanî dibe ne kare li wir bijî ne kare li vir bijî eger xwe digel her du civata de neguncîn. کاکۆمەر ئەم هێدی ئەم هاتن داویە بەرنامەیە خۆ ئەس دixwazim pirsa dawîşte bikim tu wek ew tecrübeyê li wek Kurd û Kurdistanî li diasporayê tecrübeyek gelekî hene tu ji Kurdên diasporayê re ji nifşên li nû re tu çi şîretan dikî tu dixwazî çi bêjî ji tiştekî dawî tu dixwazî bêjî Wala şîreta min ji wan ew e ku kar bikin ji bo pêşxistina pirsa gelê Kurd û Kurdistanê bi rengekî bihêz bi rengekî profesyonel kompetansiya xwe zêde bikin rolekî mezin di nav van civata de bibînin lê ji bo alîkariya milletê xwe li welat. Yani tu dibêje bûna xwe ji bîr nekin û esas bigirin newa? Belê yani karekî welê bikin got li vir serkevin û serketina wan li vir alîkariya milletê wan li welat çê dide. Belê. Kakomer gelekî spas mala te ava ji bo beşdariya bernameya me gelek spas em hatin dawiya bernameya xwe. Pir spas ji we re jî şeva xweş ez gelekî xweşhal bûm ku karî bû beşdarî bikim di bername de. Me bi kêfxweşî li te guhdar kir malava bi bînerên Çarpel Medya em vê heftê jî hatin dawiya bernameya xwe em spas dikin ji bo ku we me temaşe kir ez spasiya hevalê teknîker jî dikim hevalê xebatkarê Çarpel Medya malava hemiya ava be dilê we xweş dema we geş bimînin di xêr û xweşiyê de. Êvar baş. Êvar baş.